podcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangyagan ken pakalawlawagan karigi nagdudumang nga issues. Pakangyagan karigi programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay karigi umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangyagan karigi nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkorman nyo. Siguro ang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangyagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangyagan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangyagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti angkorman nyo. Good morning. Kada kayo amin na sa nga pada papagayam. Aldaw iti Biyernes, sagtapos manen, dahito nga bulan iti Hulyo. So, idanon mi manen kada kayo iti sabalipay nga bansa iti programa tayo, Sirmata ni Ilocano. Iti naganti gobyerno probinsyal nga dadawluan iti nagaget na singpet na anos managayat ken managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office idadawluan to Officer in Charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang. Kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal, tinaimbag nga oras, sarino man napaset ti lubong, iti ayan nyo. So iti dagiti kangrunaan nga damdamag iti gobyerno probinsyal, siyempre saan nga may padanon kada kayo iti kasapaan nga gundaway, nawan iti kooperasyon ti RPN DZRL Radio iti syudad ti Batak ng Matmatunan ni Station Manager Roda Sadchan. Makadwa tayo iti Master Control ni Engineer Mike Ramos, ken kasama ten ti seguridad iti estasyon, babaen iti paniwanwan ni Mr. Jimmy Castillo. Siyempre, saan nga kumpleto iti aldaw tayo, iti daytoy nga bigat, iti Biyernes, no saan nga kumablaw ka na katayo, iti partner ko, iti daytoy nga programa, Sirmata ni Ilocano, ni kasamang Ronald Domingo. Kasamang Ronald, good morning. Yes, good morning partner. Kagkasametan ka nagiti naruay nga aga dingdingeg, aga buybuya ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Sa di naman napaset ti probinsya ti anyo, kaparanget nga probinsya, pagilian, kasametan kagiti aga buybuya ti Facebook live tayo, iti YouTube channel, ti Twitter account, kan ti live streaming tayo. Kahit pilay ipakamo kada kaya po nga kakailan mga karonda, nga digiti mabalinyo nga pagdinggan, ken pagbuyaan kada kami. Gagayem ken kabsat, saan lang iti free channel tayo, sa isa 3-9, nudiket worldwide, mangmangigan ken mabuybuya da kami ti estasyon, babayan kadigiti pasilidades ti estasyon tayo papagayam. Ket kablaon na kayo tinimbag nga bigat kastay ko na ni kasama nga Irene, ket inda kayo manen ipaayan kadigiti kabarwanan nga informasyon namdamag digiti pagtengken pasamak iti probinsya tayo ken kasameten iti pagilian tayo ken kasameten wen gayam nalipatak tatayen kahit kumet nga iyawis kada kayo nga i-likes i-share yo ti programa tayo kadigitay amamuyo gagayem yo tapos sakit mamuanda digitay mapaspasamag iti pagilian kang runan ti probinsya tayo nga Ilocos Norte nang nangruna kadigitay pag-share nyo ket digitay adda iti naduma-duma paset ti lubong. Kaya tinatay kong daway, tiro din nagiti papaulo, nagiti kang runaan ngayon ka mapagsalita ni tatang bigat, kaya mapagsinukatan to ti kamat panunutan ti partner ko. Yes, partner. Yes, partner. So dagiti kang runaan itay idasar nga mapagsasaritaan iti daytoy nga bigata iti Biyernes nga panagtapos manen iti bulan iti Hulyo.
iti agdamaketa na nakalalingit dagiti mapaspasama kiti probinsya tayo gapo iti agtultuloy nga iado dagiti agpos positibo iti COVID-19 no pay kasta ket taramiden iti gobyerno probinsyal iti panangidaulo ni Governor Matthew Marcos Manotok dagiti amin nga addang wenno ganwat tapno iti kasta ket dati malapdan tada dapay nga panagwaras iti nasao nga sakit ken kasameten masaluwadan ti salunat tayo amin nga sangapada. So iti imuno nagundaway ket adda iti official statement manen ni Governor Matthew Marcos Manotok kapag dati pan nakaalarma dagiti umili iti probinsya tayo ng Ilocos Norte iti kaadon dagiti nagpositibo iti COVID-19. So ibasa tayo dati tata official statement iti gobernador ken kasameten masupusupan to iti panakinuman tayo ken ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos tapno iti kasta ket tamen tayo dati sumaruno nga status iti probinsya tayo nga Ilocos Norte dayon tuno bigat ket primero iti bulan ti Agosto so sabalin to manen dati maiyatnag nga status manipur iti Agosto primero aging iti Agosto 15 ket tamen tayo ken ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos na niya dati sumaruno nga ganwat iti probinsya ken dumapay ngayon tayo namin iti Vice Gobernador. Ken kasamaten gapo kidati tata iadupay lang dagiti nagpositibo iti COVID-19 na kanselar dagiti naruay nga nakalinya nga aktibidad iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ket may isa rito kaditi nadakamat ni Provincial Tourism Officer Mr. Ian Raquel kabayatan iti naisangkat nga press conference iti COVID-19 update nga inyuswat iti Communications and Media Office iti Laeng Kalman. So dagiti sumagbandulaeng kadagiti intay ito mapagsaritaan iti panaganayas iti programa tayo Sir Matan Ilocano ken syempre dagiti dadduman to pay nga damdamag ipadanon to kada tayo dagiti kakadwa tayo iti ROAR iti Communications and Media Office ni kasamang Rosita Makalipis kan barbareng makaipay to ni kasamang RJ iti report namet kang runan iti Dumaya nga paset iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken iti Vice Governor's Office ipadanon to kada tayo ni kasamang Francis Alegre dagiti kang runan met nga report iti Vice Governor's Office kan kasamit iti sangguniang panlalawigan ken itatangal daw Biyernes dati horoscope ipadanon to kada tayo ni Apong Glenn kasamang Ronald. Alawen na apong kakailian et mangiganyan ton dagiti naduma-duma nga informasyon damdamag ken panagalawat to kadagiti reports kasamitan kadagiti live interviews tayo kalpasan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo manipod ti technical studio. Agsubli kami to kalpasan digitoy. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taad dalituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na, dagiti nagduduma a serbisyo, kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop pagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop.
Pagayam, may samanin mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, itintay mga ga. Anya, di complete name mo tatay, kuya? Carmelito Ramos, sir. Barangay 7, San Manuel, Sarap. Ano ti awan ti Ubrayon, kuya? Ako, di sir, partner si di sir, pag-ubra. Bali, diyan ka mga diabetic ko, di sir, ako. Pang nga bakterya ko na daman sir Nagpapag-program ka, bacteria di dyan. Diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Pinalipod di July, sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo simbaranta ba, si sir, nalipod di Diminong. Hindi ko, sir, kat medyo nakapsuta kidi nga ko, halaka makakunti nga makabangon. After 3 days, marinalata na timbig sa ti resistensya sa napantibang pagi ko, dati kas nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atagan ka rin di butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangyagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangyagan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag-ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangyagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita. Atuyen ti angkor manyo. Okay, aga tultuloy ti programa tayo Sir Mata ni Ilocano. Tulo din iti oras alas 6:19. Ket intero din rugyanan nga danon. Nagiti insaganami nga informasyon, damdamag, iti daytoy nga bigat. Kaya napadaanan nyo, ito'y kaudyan nga announcement ni Governor Macho Marcos Manotok. Inline pa lang kada ito'y agwarwaras nga damag iti kalman nga daligitay mangibaga nga ag-lockdown iti probinsya tayo Ilocos Norte. Gapo pa lang iti umadado nga kaso iti COVID-19. So madamdama, intay ito amwen no ana daytoy linaon, daytoy announcement ni Governor Macho Marcos Manotok. Ngayon dito gundaway, intero din pasangbayan ni Apong Glenn, tamni kasakit idanunan kada tayo dito horoscope tayo tatanga bigat aldaw ti Biyernes. Apong Glenn, naimbag nga bigat mo? Okay, naimbag nga bigat tayo aming nagdingdingig kasamang Ronald Ken, kasamang Irene. Nagiti nga rin dikiti horoscope tayo tatanga Biyernes. Para ka dikiti Aquarius. Magkitang tayo friend mo nga emutang keng kaidi panawen ti ECQ. Aba, nabayad ba si Detan? Kuno dandaniman malakdang sa lugar yun. Tiganas na, madikanomit agbayad si utang na. Nadikit di, agpanayon pa si utang na. Ano, madi mo chikanen, ket kumabuso. Okay? Makamukan no, anya tiket mo, ombrang kungguana. Laki ko lang face mask mo, bread. Para ka dikit yung Pisces, agbukaw ti internet mo itangal daw. Madi mo maipasa na kita requirements mo ngaag-enroll dito sa eskwela yo.Ag-enroll ka lang tatong Lunes eh. No online data. Lagi priority face mask mo, puraw. Para ka dikita Aris, regaluan da kaita ti aldaw, da kaita nga aldaw ti rabbit. Agpado ka ti rabbit. Ako, naimas ka na deta nga sukat ti karne ti baboy. Deta nga naimas ka nga adubuan ka mo ano kasapulagan. Alisto pa hindi mo deta rabbit, so nga mayat. Lagi color ti face mask mo, blue. Para ka DJ Taurus, itangal daw magasan naglaing deta uyek mo. Nagasat ka sa dumaning pagkat di umay daapo kapitan sa balay yun. Dahil kabil na kakami dita quarantine facility. Ala, ituloy mo dito pinaglaing deta uyek mo. Sika nga Taurus. Like color ti face mas pink. Para ka di Gemini, malakdown kasi ito yung itangal daw. So magumatang katika din yung pang makalawas. Narigat man din kararwar dito barangay yung saan na positive sa karubayo. Agan anus ka, malpas talat na talagdaw nyo. Okay? Magamit kita umbing mo nga dirumrumwar. Laki color ti face mask mo, red. Para ka digit cancer, anadam tayo may isang nagayin mo itangal daw. Medyo kaya anak ang kaklo itagapunta kaya nalang di agpapailibre. Madi mo na ipagkalso yan dito nagayin mo dahil ilang ras na naging kasi korportaan na ka. Lagi ko lang di mas mo orange. Para ka dito Leo, ada mang regalo kayong kat sapatos. Ngem orayem lang. Kaya nang regalo kayong kakat na stranded dito Ilocos Sur. Madi pa makatravel di 14 days. Lagi ko lang di Christmas mo, red. Para ka dito Virgo,
Malipatan ting face mask kita nga daw kitag subli ka. Kita balayo, oray malalaw ka dito opisina yon. Siyempre, hang kaunay makaran, hang kaunay, hang ka nga ito yung agmulta. Ngayon tatlo sigurado, adi mo malipatan kay face mask. Agbalon niya nila sa dilim mga face mask dito pag mo kasi dyan. Kaya po, laki ko si face mask mo orange. Libra, mariribukan ka itangal daw kapot at inabungkin at na-close contact mo di COVID patient. When no na-expose ka, ti at na-COVID na. Di amungkin iso na tayo nurse mo iting guligur ka dito hospital. Ngayon, madi ka madanagan. Agkad-kanagan na lang din kaya agkakalugaran kayo. Kada ito mapagsususpet ka ang nga ng COVID ka. Good news, awan COVID mo. May iti pagpagaunag, agwa kalagta, protektaran nila sa digitang pag-iuti, face mask and social distancing. Lucky color ti face mask mo, gray. Scorpio, nagasat ka itangal daw ta maawat mo tayo hazard payment. Ako, ano pa hazard payment? Ang ilibre ka dito opisina yo, kaya ilibre na kami. Lucky color ti face mask mo, green. Sagittarius, ada umabay-abay kayong kaitangal daw. Alwadang dahil takit dawatan na katikwarta. Makaakaran na kapay ti COVID. Laglagay pang natati ang social distancing. At ang bigyan ng dumano ko, ang dawat-dawat dita, ng pamilya, ang dapay, ay inaako. Lucky color ti face mask mo, brown. Para ka di Capricorn, kada itingal daw, mapukpukaw ti panunod mo. Apo. Tapos saan nga mapukaw ang panunod mo? Kasi kung natin, nung mapukpukaw ka, balik ka din sa bado. Ngaan, di ka, nung mapukaw ang panunod mo, nung nakakalugong ka, so balik ka doon, balik ka din sa kalugong mo. Mapanto, nalipin sa panunod mo. Okay, lucky color di face mask mo, puraw. Dahil itangal rin, di kita horoscope yung itangal daw. Sabi ko mata, nagkanta kayo man, isip ka sa bayan nyo, no? Di mo may paspatsin na kita horoscope ko. Ang dalaan nga. Mang paragsag. Kaya baka pumaiso no paspatsin nyo. Okay, di kita nga rin si Kwapar, si horoscope kita nga aldaw. Sabi ko masa na kay Mantikwas. Para tunor next week. Ken happy weekend, mga karuba. Happy weekend, Apong Glenn. Bye-bye. Okay, thank you very much Apong Glenn and happy weekend. Nangikan nyo ro, digiti horoscope tayo ti dayto ingal daw ti Biyernes aga tapos gayam partner. Agosto 1 into no bigaten. Okay? Iti data kung daway, intaro den rugyanan nga idanon, digiti insagana tang damdama, gitatang bigata partner, inta yun na. Daytoy kaudyan nga announcement ni Governor Matthew Marcos Manutok kasamang Irene. Inline pa lang ka daytoy salsaludsod. No aga sublikadi nga aga lockdown iti panitenhans community quarantine. ECQ tayo nagsublikadi nga ECQ iti probinsya tayo Ilocos Norte kalpasan nga umadado digitay kaso ti COVID-19. Okay, partner. Yes, partner. So ibasak nga in toto dati tata official statement nga pinarukatan ni Governor Matthew Marcos Manotok idi laeng kalman. I would like to address the outcry for a lockdown in the province. Please consider the following legalities. As per EO number 112 dated April 30, 2020, no LGU shall declare its own community quarantine regardless of nomenclature without observing the foregoing procedure. The procedure being requesting to IATF. Number 2, as per Section 7 of IATF Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines dated July 16, 2020, the movement of all types of cargos by land, air, or seas within and across areas placed under any form of community quarantine shall be untampered. Also, the movement as such of the following persons within and across areas placed under any form of community quarantine shall be permitted. 1. Health and emergency frontline services personnel. Number 2, government officials and the government frontline personnel. Number 3, duly authorized
Humanitarian Assistance Actors or HAAs. Persons traveling for medical or humanitarian reasons. Number 5, persons going to the airport for travel abroad. Number 6, returning overseas Filipinos or ROFs, returning to their place of residence. Number 7, other persons transported through the efforts of the national government upon observance of the necessary quarantine protocols and with the concurrence of the receiving LGUs. Number 8, anyone crossing zones for work permitted in the zone of destination and going back home. As per DILG Memorandum Circular number 2020-087 dated May 21, 2020, governors shall not deny entry or transit of all ROFs and locally stranded individuals, but may in coordination with the RTF establish its health protocols for ROFs and LSIs that are consistent with IATF policies. As much as I would like to lock down our province for your protection, I am limited in my powers. However, we have already requested IATF to stop the sending ROFs and LSIs from Lawag and Pagudpud as they manage their current cases of COVID-19. And we will request IATF to temporarily stop the sending of all ROFs and LSIs to Ilocos Norte. We have requested the Office of the President not to send home any residents of Ilocos Norte without a negative PCR test under their Hatid Tulong program or Hatid Tulong program. In fact, nobody can enter the province without a negative COVID-19 test, including returning residents, APOR, and cargo. In addition, all returning residents must now coordinate their arrival beforehand with their respective barangay captains and mayors. Meanwhile, all APOR and the cargo must show proof of work in the province, which is to be validated by their point persons or recipient in Ilocos Norte. We urge all those who may have been exposed to a COVID-19 carrier to quarantine and limit your exposure to others. This includes those who work at a medical or quarantine facility, are waiting for their test results, or have returned from outside the province. I hope you understand that we are exerting all avenues to protect you and our province, and we will continue to do so. For now, we urge people to stay home when you can. We discourage any gatherings, and we must further strengthen our health measures of wearing masks and social distancing of at least 3 feet or 1 meter. However, we also want to reassure you that our COVID-19 protocols are in place and we must not become overly worried. We have faith in our neighbors and strength of our communities. May we all continue to do the right thing for one another. Dito iti nakabuklan, dito official statement ng pinarukatan ni Governor Matthew Marcos Manotok idi laing kalman. So dati tatapag gamamkan iti kaduan upay adu dagitay mangayat kuma takas kidatin ako na ni Governor ket adu dagitay mangkid-kid daw ken kuana nga ma-lockdown iti Cebu Bukel nga probinsya tayo nga Ilocos Norte. No pay kastakas kidati na kuna ket ano pay kayat namet kuma ket limitado dati bileg nga naikawesa ken kuana pakaseknan iti daytoy nga banag ngem ket di in panamnaman na wenno in pakamuna
nga kinidawnan iti Interagency Task Force wenno ti IATF nga isardeng dapay lang iti agi patulod kada kitay returning overseas Filipinos wenno ROFs ken kasamitan ditay locally stranded individuals iti probinsya tayo nga Ilocos Norte no pay temporaryo lang nga maipasardeng deta iti kinidaw iti gobernador tayo iti IATF ket taging ka kaditoy awan pay dati sungbat iti IATF kidati tatang kidaw ni Governor Matthew Marcos Manotok. So iti dati pagamamkan tayo maipan iti enhanced community quarantine manen iti probinsya tayo ng Ilocos Norte ket kas kidati nadakdakamaten ti gobernador kadagiti kalabes ket siguro saan nga maipatungpal dati ECQ iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ngem dayjay mamating ati kapatgan ken kaimportansyan ket dati tatakinid daw na nga panakaisardeng pay lang iti panakaipatulod dagitay dagitay Filipino dagitay agsubli nga Filipino iti probinsya tayo ng Ilocos Norte pairaman dagitay LSI sa kasamang Ronald. Yes, kasamang Irene Sambay lang manager. When kasamang Irene ta idi kalman aduti ag salsaludsod idi kalmanen ket maysa-maysa kadagiti ag text agtawag kada tayo nga agsubli kanumet manen nga enhanced community quarantine ti probinsya kunada ket haan kunakmet iso nga ag kamalilaeng iti panagawat ngamin digitay dadduma ken digitay dadduma ket agit iti damin ti fake news kasamang Irene nakalawlawag detay kunana nga detay haan nga iso iti naan-anay nga mangi rakurak seknan iti daytoy nga banag tadapay nga rod iti nangat-ngato nga opisyal iso dayta ni Apo Presidente Rodrigo Duterte ay kasama nga Irene isod gapuna nga ilawlawag mi haan daytoy may padpadamag ken mangiganyo kaligitay pada tayo nga tattao ket haan gagayem ken kabsat ken dati-dati ni Apo Governor kasamang Irene ket hanga detay turong nga tanang iso na kasamang Irene. Roger kasamang Ronald talaga nga detay amirisen nga naimbag iti gobernador tayo dagitay patungpal na nga adang tapno iti kasta ket awan dagitay mairisgo kasamang Ronald. Wan so napintas dayjay kapanunutan na nga detay ikid daw na iti IATF nga detay nuwen ken mabalin ket mapasardeng paylaeng iti panagawat ti probinsya digitay agaputi abroad already digitay locally stranded kasama nga Irene. Roger kasama nga Ronald si already tayo ket yamet ti patyan tayo nga kasayatan nga wagas nga maipatungpal iti probinsya. Okay, tiya data gundaway kasama nga Irene kasangwa nang inta lawaten kad digiti wala ita idanon digiti daduma pay nga insagana tay tiya daytoy nga gundaway. Okay, aga sublinto ti programa tayo kalpasan ka digiti sumagmamano nga pamalagip tayo. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 6:36. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang public service announcement mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. Bilang amang nag-aalala, sa salita pa lang niya, madalas parang pinapalo ka na. The only thing that can really prevent it is to stop COVID. And the answer is really up to you. Kung gusto mo makasakit, lumabas ka. Naiinis man sa mga pasaway na anak. You want me to say what I feel? I am sad. Para akong nawalaan ng hangin dito. Pero hindi nagkukulang sa malasakit. I do not think that I would like the idea of you being detained for just going out when it is prohibited. Lagi ang nagpapaalala. Stay healthy, avoid crowded places, observe the distance rule. Ang gusto lang naman niya ay mapabuti tayong mga anak niya. Huwag ninyo akong magalit-galit kayo sa akin. I am here to run government. I am not here to stay forever. At bilang ama ng sambayanang Pilipino, ito ang hiling niya. Maniwala lang kayo sa gobyerno. Hindi na lang para sa amin. Think of your fellow men. Magiging mas magaan ang laban natin sa COVID-19
kung susunod at magtutulungan po tayo. Isang mensahe mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue. O gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 6:38. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. Okay, partner, kasangwa na ngayon tang rodin iti interview ta kini Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Iti aday tagundaway kadigitay kakadwa tay ti Ruar, mabalin nyo ti kumuntaken ta pastrek da kaya biiten. Kasangwanan nga in kami iti interview iti daytoy nga bigat partner. Kami kasakit derderet sunto daytoy adang panagi paayta kadigitay adadupay nga informasyon. Okay, iti daytoy gundaway. Intay na lawatan deti report. Padano nga tayo ni station manager Rod Sadjan. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, manager, good morning and please come in. Nagpalagi pa rin ni Mayor Albert Aguichua di City of Batak kadagiti kakayan iti syudad iti panaganannad panagusar kadagiti face mask panaglapet iti social gathering agsipod iti kadan iti nagparin nga biktima ti COVID-19 nga may isang nurse nga taga barangay Barani iti syudad ti Batak. Insigida nga inbilin ti Mayor iti lockdown ti sitio nga naggapuan tinadakamat nga biktima ti COVID-19. Nadlawan ti Mayor nga may pasari ti record ti Philippine National Police ket umababoten ti 50 ti natiliw ken nagmulta nga taga syudad ti Batak nga saan nga mangsusurot kadagiti health protocols kas agusar iti face mask. Ken madlawan met ti Mayor ngano sumrek kadagiti awaway ket aduda dagiti agubong agiinom ket no kastang mapasungadan da tilugan na ket tatalapwagaw da wenno saan ket limit da nga ikabil dagiti face mask da datoy kunana ket saan nga para kadakwada ngem para kadagiti taga syudad ti Batak tapno malapdan idi pa nagwaras pay tinadakamat a sakit datoy biktima kunana ket health worker ken agpapay ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ti Ciudad Batak ken taga barangay Barani iti syudad. Kabayatan na idi kalman ket indawluan ni Mayor Albert Aguichua ti inaugurasyon datoy Bliss water system iti Sitio Bliss ti barangay Kamantingan iti syudad ti Batak. 55 nga household ti mabenepisyaran iti datoy nga pagtanuman nga dumanon nga mismo iti bukod da pagtaingan agsipod nakita na tirigat dagiti mapan agsaksakto iti may sa nga lugar para kadagiti pagkasapulan da iti naldaw-aldaw na panunutan ti Mayor nga panang restore ti nadakamat nga water system agsipod iti pay tiyempo ni Apo Marcos ket addan datoy nga water system ken aglatlati da di tangke sud kapuna nga itanta naikan ti guntaway nga agbalin nga mga Mayor ket inkarigatan na nga na-repair agsipod takalpasan nga awanen ti Administrasyon Marcos ket nabaybayan natin tinadakamat a water system. System, basta lagi di ang kabundaway na din makapatawad tayo iti nanay na tanong. Pagdaligas takit, purnongan tayo babae ni Pitapke, tatay ko iwaran dito man kayo balay ito
puro-puro bakuna, paniting populasyon na ket ada di water utility tayo kita, the water district ket kapabayan ng the water district and water. Yung TAY, existing development sa tayo, services tayo, actually at the programa ito sa tubig, sa INDEP, yung na ongoing iti talong water system tayo, maayos yung dati dalpas karoon sa Mantikan. Dati karoon yun, dati ko na more than 30 years na ba di nakatantar dati ang sipot na napirti ti Tangke, napirti ti Linya ti Danong, at nabaybayan. So, hindi na nakataputaway ito na Panginoon ni Siyudad, at napanunod ang kanisarigatan tayo ni Siyudad ni Batak na rehabilitate dati na water system dito. Please. Dati ka please, yung project pala dyan, tapos dito tuloy tayo dito. At kasi na po yung amin na balay, 55 na balay dito, na konektaran si Tubo, danong at napupunta ka metro. Tapos tigas na kaya maintenance plan dito water system na mabayan ni Lungluta na asosasyon. Kaya ano pa yung sumarsara, no? Dahil ko nagpaayag yung may paling, hindi tayo mo pa dito somewhere implemented. Hindi na rin kasi pagkalaan natin, palakaan nga pataunan kasi nila spring water na. By way of gravity, ito rin tayo natanong. Lalaka namin na hindi ko, ako, ang i-connector iti balbalay ng tanta, ano di technology na kaparwanan, ang adlining na turbo, Dahil di parang ilawlawag ni Mayor Albert Aguichua di Siyudad ti Batak may nagpalang kada ikaw dyan nga balay nga proyektuda nga panakaidanon ti Danom kadagiti household yat dati nga ro ti Maysa kadagiti muna ti Barangay Kamandingan, City Bliss, City of Batak. Manipo di Siyudad ti Batak para ti Sir Matan Ilocano, ti RPN, DCRL Radio Ronda Batak, Rod Sadjan reporting. RPN Radio Ronda Live Report. Okay, aden tati damag. Indano ka tayo ni station na manager Roda Sadjan. Gagayam kinakabsat pakaseknan palain kada toy panakai patakder detoy pagdanuman iti City Bliss iti Barangay Kamandingan iti Siyudad ti Batak ket adu digitay mabenepisyaran 55 pagtaingan gagayem ken kakabsat. Nangiatulodan iti oras tayon alas 6:45. Okay, iti dayto agundaway apo nga kakailan intay nga roden iti interview portion ti programa tayo. Intero den makainuman ti nakagaggaget nga vice gobernador tayo iti probinsya tayo Ilocos Norte ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Okay, partner? Yes, partner kata sakbay nga agdamag ta ken ni Vice Governor ket syempre pangablawan tapay karitay umili iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ma'am, good morning po. Yes, good morning Eileen. I'm back at the cat jamming. Hello. Ma'am, ngayong dumadami po yung mga kaso po ng COVID-19 dito po sa ating lalawigan ay marami yung nangangamba baka mapunta na naman sa lockdown yung ating probinsya. Bagamat may official statement na po si Gob, syempre mas gusto po nilang marinig yung manggagaling po mismo sa inyo kung ano talaga yung napag-usapan po ninyo ni Governor, ma'am. Well, actually, ako personally gusto ko sana talaga mag-lockdown. Kasi, di ba, I mean, when we started out, nung nag-lockdown tayo talaga na-control ng lahat, ano? Pero, we cannot do that because yun po ang instructions ng National IAF. So, ang ano natin is, we will really have to implement stricter rules sa borders po sa pagpasok ng mga tao pagbalik dito sa probinsya. As a matter of fact, today nag-usap-usap po kami kagabi ano po tayo ng special session to be able to request from the National IATF na
tigilan muna yung pagpasok dito ng mga tao, yung mga ROF, pati mga LSI, yung mga stranded individuals, pati yung returning overseas Filipinos, to stop muna. Kasi first of all, punong-puno po yung ating mga quarantine centers. The reason we're going to ask them to do this is parang sandali muna, reset muna, time out muna kasi parang punong-puno po yung ating mga quarantine and all that. Tapos everyday dumadating. So parang there's yung medyo, what we want to do is stop muna so that we can reset muna, empty a little bit our quarantine centers so that we can bring in more, kahit na mga 2 weeks lang, just to be able to pay attention to the things that's going on. Kasi parang masyado mabilis. So, ang inaanohan natin is to really just, we're going to request, because I think Ilocos Sur has already requested that and they've been granted. So that's what we're going to be doing as well na sandali muna, time out muna, yun ang aanuhin natin sa IATF. But then, and that will make us really concentrate on paano pa ba ang mga strategies natin na magagawa. Kasi nga, we find, kasi suddenly parang nagbalon yung mga numbers, diba po? So, we really want to be able to control the entry of the people coming in. Ma'am, sa pagdami po ng kaso ng COVID-19 dito sa ating lalawigan, how about po yung mga napakarami na pong nasimulan po nating mga proyekto, mga programa, at mga iba't ibang activities po, ma'am? Ano po yung... As a matter of fact, I had to postpone muna po yung project ko, yung Mercato sa Paway. So, that was supposed to happen August 1. But sabi ko, medyo maganda kasi yung response ng mga tao. There were about 40 groups na they wanted to sell their wares, no? Pero sabi ko, sandali muna, medyo we have to stop muna gathering in big groups para lang ma-contain. And soon after that then, tamang-tama yung pagka-cancel ko kasi sabi ni Gov, nagkaroon siya ng parang order sa mga department heads na any activities muna, stop muna just to be able to control the whole situation. Ano? Ma'am, may katanungan din po dito, ma'am, si kasamang Ronald, ma'am. Yes. Good morning, Ronald. Yes, good morning once again, ma'am. Ma'am, alam natin na dumadami ng nag-positibo ng COVID-19 dito sa ating probinsya at may mga sitios na lockdown. May mga nagtatanong kung may maitutulong pa rin ba ang gobyerno natin sa mga na-lockdown na sitios, ma'am? Well, yun po ang pinag-uusapan natin, no? Kasi of course, syempre we also have to be aware of those things. But at this point, we still have to plan and direct kung paano natin gagawin yung mga na-lockdown. We have to be calling a concerted effort na meeting para sa lahat-lahat na makapag-regroup ulit at mag-re-strategize kung paano gagawin. Of course, nandyan po palagi yung provincial government natin. Our actions are always for the protection of our Kaindians. Ma'am, katapusan na po ngayon. So, ano po yung magiging status uli ng ating lalawigan magsimula po bukas, ma'am? Well, for now, pareho pa rin eh. MGCQ pa rin po tayo. So, that's why we are going to be doing a special session so that we can request the national IATF to also give us some sort of leeway kung anong pwede namin gawin. At ang thrust namin is for to stop muna yung returning of overseas Filipinos, pati yung mga
stranded individuals to stop muna. At kahit na for 2 weeks lang, para lang makapag-ano tayo ng mga tao dito. So, ngayong araw, ma'am, yung special session po ninyo, ma'am? Yes po, yes. This afternoon, magkakaroon ng special session for this. Anong oras po, ma'am? In the afternoon, mga 3:30 siguro, ganun. Okay. Okay, ma'am, kung may mga nais ka pang ipaalam sa ating mga kababayan po, ma'am. Well, as I have always said before, no, na kahit na nag-change po yung ating mga classification, it does not mean that the virus is already over, the virus is already gone, as we can see right now. But, so I will encourage everyone to please continue to just stay safe, stay home, be kind to one another, and really just practice all those methods na sinasabing wash your hands, social distance, and all that. So, kaya tayo dito. We will beat this thing. We'll work this together so that we can together we will overcome this pandemic. We just have to work together and cooperate with one another and discipline each other so that we know what to do. Relax lang. It's nothing to be afraid about, but then just continue to cooperate with what our good governor is asking us to do. So just stay safe, stay home. Okay, maraming salamat uli, ma'am, sa ibigay. Okay, good morning again. Okay, ma'am, good morning. God bless everyone. God bless. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Thank you very much. Okay, DJ nga rod, partner, iti panakinimanta, kini Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. So, nalawag nga tamiten para kadigitay agdingdingeg, kasamang Irene, iti panangilawag ti Vice Gobernador tayo, seknan pa lang kadetoy wenno deti nagbalinmet nga takder na kun ataman ket di detoy agdamang nga sasaaden ti probinsya tayo seknan kadetoy COVID-19 ken detay panamnaman na nga into numalem ket may uswat deti special session kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ket mambaling nga kada ito nga gondaway ket nalayayan iti rikna dagiti ka probinsya anta syempre no pay adada imbasa ta nga official statement ni governor syempre mas met lang nga datay agkampante dagiti kaprobinsyaan no manggaganda nga mismo diyay boses iti dagiti official tayo nang rangruna kada governor ken kasama ni vice governor kasamang Ronald. So namnamayan tayo nga kidato nga gundaway dagiti permiti dandanag na maalarma daw na yen ket medyo nalayayan iti riknada nang nangruna ket dagjay ginutigot iti vice gobernador dagiti kakailan tayo nga saan unay nga agdandan nagti kaimportansyan amo tay lakit di nga sulsulutan tayo dagiti protocol ken paganurutan ket dakkel iti maaramid na tapno iti kasta ket mailiklik tayo kidijay tata mapagbutbut ngan nga sakit kasamang Ronald. Then kahit lang ilawlawag manen ken ulitin kasamang Irene no maisubli tayo ti enhanced community quarantine ket adumanen digitay maisakripisyo kasamang Irene. Di ba no Jack Mariro adda detoy naibaga ni Governor Macho Marcos Manoto kitatay Calabes nga no subli iti enhanced community quarantine iti probinsya tayo Ilocos Norte ket kasay na ko na nga adu digitay maisakripisyo ken narigat no detay mangnamnamalaeng ti tattao iti gobyerno tayo kasamang Irene. Roger kasamang Ronald talagang masapol dati panagkakamayet panagtitinulong kasamang Ronald taday jay ngarud kas dati masansan nga dakdakamaten ni governor no adda dati panagtitimpuyog tayo amin nga sangapada ket mas metlay nga dati alalisto nga dati malabanan ti anyaman nga klase iti sakit wenno anyaman nga krisis kasamang Ronald. No ba isublit ti ECQ mapaseraan manen digitay business establishment. Oo, basta hampay nga naka-rubrubwat digitay daduma ket adda digitay tuloy-tuloy pa laeng ini handa pa nagupen gapuan ta
dati nga rod napektaran da talaga napektaran da permi kaya nakasama tayo hala di kita negosyo trabaho kung na tayo kasamang Irene di kita mangmangged kada gito itatang napasiraan talaga napektaran da kasamang Ronald ken kasama tayo daman di kita naglukaten saan pa lang talaga nga dati normal iti panagoperar da adda pa lang di kita anat pangawag mo kedi dati agsisinublat nga ag trabaho di kita empleyado da kasamang Ronald ayat dalang amin di kita empleyado maukumudar da kasamang Ronald dati by schedule aramiden da kasamang Irene kasta ti kaadwan tatang nga mapasapasamak kasamang Irene ken syempre di kita transportasyon mapektaran damanin. Ngawen kasamang Ronald busta talaga nga ti transportasyon kataging katata kasamang Ronald. Problema pa ilang sakto pa kitag problema pa kasamang Irene tadya amot agmaneho kat talaga nga problema pa iti pagluganan kasamang Irene. Talaga basit pa ilang ta kasanong namin ket talaga nga ti kaadwan nga agluglugan kasamang Ronald ket estudyante kasanong nga mayat amin di kita tata pampasero nga jeepney ket buses nga agoperar no dagiti met kaaduan nga customer daket saan met pay nga mapalubusan nga rumwar kasamang Ronald. Ni sorte kung kuna dagiti official tayo nga pakirden iti pakinakem tayo makaya tayo detoy basta agtulnog tayo kadagiti tay protocols kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, dapay nabatbati 2 minutos kasawanan ti oras ti alas 7 ngintay pa nagpipinaka dakin kay tay palagi kasamang Irene nga holiday tata. Roger kasamang Ronald. So dagiti mga opisina iti gobyerno ken dadumapay ket talaga nga sanda nga sobrek tata kasamang Ronald. Okay, partner ada pa detoy kwa hanta makaipasreken kadagiti report gapuan ta mapameten ti oras. Okay, kablawan talata digita yamayat ti pabuya ken padengeg na ta. Kablawan tay man ni Ma'am Regina Salvador. Manipod pa lang ita barangay Baresbes dingras ko na natay horoscope ni Apong Glenn adamit ti pumayso Apong Glenn ko na wen talaga mo dati pumayso ni pagayam tayo nga Marlene Negre Pilomena ni Hello, Jane friend. Umadak ni Joby Bugot okay ni Lovely DJ Lombo ni Harold Layawen ni Marites Tolentino Ilana ni Nemski Magayano Sadjan Padayaw di Tasuba nalaing agluto detoy ni paring Rodnel Felix manibo dita Tabuk City Kalinga ni Flor Delis ni Ma'am Flor Delisa Lapat ni Auntie Prima Aquino dita barangay 1 Lawag City kasama ni Delia Fontanilla Pukan ni Sangguniang Bayan member Efrena Valdez ni Sangguniang Bayan member Amor Macalma Bagarino ken kablaon tapay di kitay aga dingdingeg ditoy Batak Public Market kasama di kitay listeners tayo ditoy San Pablo San Nicolas da Comadre Cristina Makatumbas and family kuno na toy good morning have a wonderful holiday Sir Idol and Ma'am Irene and all viewers kuno ni Ma'am Regina Salvador. Yes, hello okay. ma'am. Kuno na pa ditoy adamit pumayso nga horoscope Apong Glenn kuno na toy stay safe kakailan God bless ken kuno met ni Delia Fontanilla Pukan good morning po God bless kuno na toy okay partner di kitay kablaam takitan tapay di kitay daduma nga dadtoy. Yes, kasamang Ronald. So, amin latan nga ag dingdingeg kasamang Ronald kablawan ta amin ida iti dati panang tartarabay da iti programa tata ado dagitay agriing masapat tapno laing iti kastakit mangganda dagitay kangrunaan nga damdamag manipud iti probinsya tayo Ilocos Norte kangrunaan na diti raramiden dagiti opisyal tayo iti gobyerno probinsyal kasamang Ronald ken dagitay dadumapay nga opisyal iti probinsya nang runa kaditay na duma-duma tatang ilili ken syudad kasamang Ronald. So agyaman ta kadagiti tatang ag dingdingeg iti sibay ti radyo da sala nga dito syudad ti Batak ken iti entero nga probinsya iti Ilocos Norte ngem dagiti kabang-ibang pay nga probinsya nga pakadanunan iti signal iti DZRL kasamang Ronald ken syempre dagiti kangkanayon nga ag buybuya iti live streaming ken kasama ten iti
FB Live, di kita ihano ka nga makabuya kasama nga Ronald kidati live, ket agbuya dan kwan kidati recorded. So, thank you, kaditi aday ti balas yu tao nga papagayam tayo kasama nga Ronald. Then, kablawan tapay ni Mr. Akupan Kibin, manipod dita Korea, kasama ten ken ni Mr. Rogelio Baldonado dita Hawaii, ni Mr. Chofilo Vicente, manipod pa lang dita Italia, kasama ten ni Delaya Dotdot, ni kablakman pa ni Mrs. Kumaya ti padengig da pabuya damit tata, ni Mrs. Mian Runduen Domingo kente balasan ko, kasama ten kablakan te pa ni Mami Felicitas Cabias, ni paring Jeff Cabias, ni Manong Alex Cabias, ken ni Sir Ronald Saludares dita Honolulu, Hawaii. Adoda nga dumdumig dita ni Inang Maji Tunak, ni Mr. Jesse Gascon dita pa lang Hawaii, ni Mr. Luciano Loy Balimbin Hilo, ken ni Uncle Edwin kamo no nakasakayen na dapela ta Manila, ken ni John Ray Kadang gumasakay dita Vintar, Ilocos Norte, ni manang Delia Ralieca Duduaco, kasama ni manang Lorna de la Cruz, manipod dita Hong Kong. Okay, partner? Okay, dapat dita ni Mr. Jeffrey Calaro, kasama tan ken ni stay safe kakailan, God bless ko na ni manang Jane Umadak, ken kasama ten okay ni Mr. Rudy Jean Tagatak. Okay, partner, pumakadatan iti nagan ti gobyerno provinsyal nga dadoluan ni Governor Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office dadoluan ni Miss Maria Rona Isabela Dawang, ti ipagayam yung agyaman iti panangtar tarabayo iti programa Sirmata ni Ilocano Irene Ringor. ken kasama ten pagyamanan ta ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, itiin pa ina nga gundaway nga nakinuman tayo iti mono gundaway, ken itinagan ni Apong Glenn, ken kasama ten iti field, ken panimaton ni Station Manager Roda Sadjan, kasama ten iti biyang ti Technical Department ni Engineer Mike Ramos, ken nang kikita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Tayo numutoy biyang ni Ronald Domingo, mga waawis ting kayo tumanen panagdingeg. Iti sabalin tupay parang ti programa tayo Sirmata ni Ilocano Intono Lones. Happy weekend. Babay na po. Ken padaanan ti sumar programa Kasangga at Kalusugan. Babayan ken ni Mr. James Agustin Banyaga. Nangyaganyo ti programa ti Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano.